ke hadi apa nih keucapan tugas ngajak balik di patangi sepi adi menjanji lakar sehidup semati nanging ane jani adi ngalahin beli. Ingat deh adi orang beli ane pertama liman bibe adi aparagan adi supai ansap teken bali ane tain singgah di hati nadine ansap ke adi ngorang lakar satya ngudah jani tadi adi bisa mirip adi merasa bosan ngajak jelas melaju bosan ngajak jelas melaju. Ingat deh adi orang beli ane pertama liman bibe adi aparagan adi supai ansap teken bali ane tain singgah di hati nadine ansap ke adi ngorang lakar satya ngudah jani tadi adi bisa mirip adi merasa bosan ngajak jelas melaju bosan ngajak jelas melaju. Adi ngorang lakar satya ngudah jani tadi adi bisa mirip adi merasa bosan ngajak jelas melaju bosan ngajak jelas melaju.